Nongeye kubasuhuza wowe ukurikiye Gino Media TV. Uyu ni wa mwanya tuzenguruka mu baturage abo duhe bose tukabaza utubazo two kuruhura mu bwonko. Uyu mubona hano tumusanze mu mudugudu wa Gisozi, aha ni muri Kigali mu karere ka Gasabo. Bite wa mugabo? Ni byiza ndaho. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Hari ibibazo turi kugenda tubaza abantu byiza n'amahire. Turabona wambaye n'umupira w'igeze. Ibintu by'imipira uje bikurikirana? Ndabisobanukiye cyane dumfana n'Amavubi y'u Rwanda. Cyane. Hari akabazo turi kubaza abantu ntago biremere cyane tata twigenera utubabare niba tunagutindije. Bakubwiye ngo kuba perezida w'igihugu urafungwa igihe nyine by'agateganyo. Ariko Arsenal nitwa Champions League kandi wika ko ikinwa buri mwaka. Uraba perezida. Cyangwa bagaguhitishamo gufunga imyaka 10 wayirangiza ukaba perezida wahitamo iki? Icyo kibazo mbajije rero no kuri kwibana umwana uruhinja yagisubiza. Ngewe aho kugira ngo ntegereze ko Arsenal nitwa Champions League ngo mbe perezida. Nubwo icyo gikombe cya Champions League uretse no kuba gikinirwa buri mwaka cyaba gikinirwa buri cyumweru. Kuva navuka sindumva yageze no kuri final ya Champions League. Kandi ubu maze imyaka hafi izigera muri za 42 rwose ndo umufana w'umupira. Afazari giyeho kugira ngo ntegereze Arsenal kitwara igikombe n'abapapa bose bagiye bapfa ntanirumva kandi ari umufana wa Arsenal ntari numva avuga ngo Arsenal ngo ageze kuri Champions League byirwa no kuri final. Aho kugira ngo ntegereze Arsenal dore ubwangu ukuntu bungana kuva nafana dore urabona ko ni gake cyane nabwogoshesha. Urabona ko ndi umuntu mukuru. Aho kugira ngo ntegereze Arsenal ko itwara igikombe cya Champions League ngo mbe perezida. Afazara ahubwo nafunga imyaka 10 bakandikura nk'aba perezida. Neza wabyemerwa funga imyaka 10. Gose ahubwo wese igihe wabereye umunyamakuru ni ryari wigeze wumva Arsenal yatwaye igikombe cya Champions League cyangwa se yageze no kuri final. Reka da Akenshi abafana ba Arsenal twagitubaza kino kibazo. None byajya ku makipe mu Budage ngo baba yatinya kubi kuko ngo ni 5 ugasanga imikino 2 ibitego 10. Oya ni ibintu bizwi se. Igeze mu Budage ugira ngo ibiri gukandagira amahwa. Ntirakura n'amano ntiranganyirizo ni notarimo. Ibyo ni ibintu dusanzwe tuzi twese. Ibyo rero abo bantu nge nago na cabiranye nabo. Ibyo ni ibintu bazi. None se ubwo bakubwiye ngo noneho kujya ngo be perezida w'isibo runaka. Ariko Amavubi najya mu gikombe cya Afrika cyangwa yatwara igikombe. Ubwo kuba perezida w'isibo nuko Amavubi agomba gutwara igikombe. Cyangwa kuvuga ngo nategereze imyaka 2 yo mfunga imyaka 2 wahitamo iki? Umva aho kugira ngo buriya nanone nubwo ikipe nyifana oya nanone nafunga imyaka 2 kuko nubundi umva akushaka kubukunda gufunga urebye nubundi bisa nabyo ariko nanone gusa ariko nafunga imyaka 2 kugira ngo Amavubi atwaye igikombe cya Afrika se cyangwa ni iki ntazi cya Afrika ikisi nanzi kwirwa nkabye cya Afrika nafunga imyaka 2 mbese ko nubundi indege batwari bategereza wowe ntago ujye none ushatse bako bakina indege iraho nta nubwo igizima ibiri kuzamura amavuta ntigizima nibajye birirwa bazimya yo ntago bajya birirwa bazimya n'ukuri nta kuniye n'uko ari abaturanyi ari abana bacu nayo niyo mpamvu banarengejeho nkakomeza nkanafana ariko rwose urabizi ko indege bageza ku kibuga cy'indege pilot arabwira ati mbe ndetse kuzimya muraje ati turahaje mbese bariyakiriye none ndabona gufana Arsenal no gufana Amavubi bimeze nk'abandi b'abakristo bategereje Yesu kazagaruka. Yewe ni nkabyo gutegereza igikombe cyo no gutegereza ko Yesu azaza no nteze ko imyaka 1000 ishize tuvuga ngo Yesu azaza. Ari amakuru bavuga ngo umugabo ufana Arsenal ngo nta kintu atakihanganira nimba umaze imyaka 40 utegereje ko Arsenal yatwara Champions League ati n'umugore mu bana akajya gutesha umutwe wamwihanganira kuko umugabo ufana Arsenal ngo akenshi barihangana cyane kuko ibyo bintu nibyo. Yewe reka nkubwire ibyo bintu rero ibyo bintu ntago ari byo kuko ngewe no kuvuga ngo ngewe ubundi umugore wanje aramutse abaye ari nk'umufana wa Arsenal yazava mu rugo mbere kuko buri umugore ni byibura n'umugore mu bana imyaka mikeya kuko umugore agira akanapfirega ariko Arsenal wazategeza n'imyaka 1000 itari yavuta yatwara n'igikombe. Hari umwana ejo bundi twakoresha ikiganiro ariko ni nkuri babaje by the way n'ababibonye kuri Gino Media TV tubarabibonye. Hari umwana wanze gusangira na se ku meza ese yashatse kumutoza kujya umutima ukomeye ati buriya ngewe napfuye na papa ambwiye ngo nifane Arsenal kugira ngo nzagira umutima ukomeye nabati ngiye sinshaka gupfa nkuko wapfuye ni ngombwa kuko umubyeyi nimba afana ikipe nawe fana biterwa n'ukuntu warezwe
ari igihe umubyeyi nyine nawe afite iyo myumvire yo kuvuga ngo umwana wanjye agatangira ugifite imyaka 3 akugura udupira wenda n'urugero tw'ikipe runaka akavuga ngo nawe uzafa niyo kipe ariko ubundi umwana wa nyawe ntago yakwiye kujya muri ubwo buyobe bwase se nimba ari umujura nawe uzajye gushikuza ibintu wirukanke wagutoze kwibaza ngo nuko ari umwuga afite. None se kuki abantu bakunda kuvuga ngo uyu mwana ngo wa mwana ndashaka uzaba nkaso niba so yarabaye umujura kuko ni ngombwa nawe cyangwa wumva ngo ni ngombwa umwana be nkuko ababyeyi babaye? Ntago ari ngombwa kugira umwana we nkuko babaye ariko ubundi iso akurutira mwarimu mu ishuri. Iso burya nimba kubwiye ngo umujura byanga byakundura manzu kibaho wabona ari bibaho gugenda ukabireka ariko ubundi rwose bataraguca umugongo ntago umenya ko isi bya gutoje ari bibi ariko uramanzu ukabikora uko abari so wababigutoje nge no uko mbibona. None se tugaruke ku bya siporo mu Rwanda ufaniye kipe? Mu Rwanda mfana Gasogi. Umutoza wa Gasogi ni uwuhe? Umutoza wa Gasogi ni Kenisi. Ni Kenisi urishuba? Ni Kenisi. Mu hanze ufaniye kipe mu Bwongereza? Mu Bwongereza buriya mfana Liverpool. Umutoza wa Liverpool mbwira nk'abakinnyi babiri ba Liverpool. Abakinnyi ba Liverpool ndabiruzi. Hari uwayivuyemo utayikinamo hari uwitwa Rooney yakinaga muri Liverpool ariko ubu ngubu uwo tuzimo ni wa wundi witwa Sadio Mane w'umudefenseur ukina kuri kabiri hajya inyuma. Yakina kuri kabiri Sadio Mane. Sadio Mane wa wundi usa nkatwe ariko akina kuri kabiri. Umudefenseur muri Liverpool ndamuzi uriya we ndamuzi. Ugikurikirana match neza uramuzi kari hakiri? Ndamuzi cyane ndamuzi. Sawa mugabo noneho watubwira amazina yawe tukigenda nta kibazo urakoze. Amazina yanjye nitwa Nteretse Abagabo. Hari iryo papa yashyize no kwiranga muntu yitwa kanibuka ariko yitwa Mankoko. Ni izina ryo muri famille. Warabatijwe se? Narabatijwe ariko kubera nawe irabona nibi bintu bya covid n'iki nejo bundi mbatijwe ntago bari yadutangariza amazina. Sawa urakoze cyane wa mugabo. Murakoze cyane nama.